Poštovani gledatelji, dobar dan u emisiji More iz Rijeke. Unatoč kišnome ljetu gust je promet na moru. Nažalost, nesreće nas nisu zaobišle. U Fažanskom kanalu 16-godišnju njemačku državljanku koja je ronila udarilo je plovilo i nanijelo je teške ozljede od kojih je preminula. Ova nesreća ponovno poziva na oprez. A nas, ljetne oluje i nevere, nisu omele u istraživanjima novih morskih priča koje donosimo s mora i obala. Evo što smo među ostalim pripremili za vas. Vlada desetorostruko snizila tarife za upis inozemnih jahti. Hoće li ih to privući pod hrvatsku zastavu? Ulaskom u eurozajednicu položaj hrvatskog ribarstva se uvelike promijenio, štite se interesi ribara. Betinska regata u potpunosti uspjela oživjeti zaboravljeno latinsko idro i drvenu brodogradnju. Uvedena izletnička brodska linija riječkim akvatorijem koja otkriva bogatstvo monumentalne austro-ugarske arhitekture. Obnavlja se legendarna jedrilica Hir 3 koja je oplovila zloglasni Erdhorn. Ovo je najhirovitiji brod na Jadranu, ne samo po imenu Hir 3 kojeg nosi, nego i zbog upornosti koje prkosi sudbini. Ne prepušta se dubinama zaborava. Stari mu sjaj trenutno vraća jedan iskonski zaljubljenik u more. Hir 3 je vjerojatno najpoznatija hrvatska jedrilica. Prva je oplovila zloglasni Erdhorn, prejedrila Atlantik, oplovila svijet, preživjela granatiranje Dubrovnika i oštećenje od gotovo 300 rupa na trupu. More sudbine dovelo ga je u Vrsar gdje je godinama zapušten stajao na vezu, a zatim ga je pronašao Saša Fegić i odlučio obnoviti. Ja sam čak imao i čast ploviti na njemu davne 92. I eto, slučajno sam nabasao na njega prije nekoliko mjeseci zapuštenog ovdje u Vrsaru. Zanimalo me zapravo prvo što se dogodilo s tim brodom, zašto je tako dobar, poseban, poznat brod završio tako tužno. I našao sam vlasnika nakon malo traženja koji je od Mladena Šuteja kupio taj brod. On je priznao odmah da mu je to bila jedna od većih greški u životu, nažalost, i da bi on bio sretan da to netko obnovi. Dugo sam razmišljao je li to pametno ili ne upustiti se u tako nešto. Oni koji znaju nešto o brodovima su me svi odgovarali da je to previše posla, novaca, vremena, svega. Oni zapravo koji nemaju veze sa morem i jedrenjem su rekli da super, da, to ti je prilika. Ja sam onda odlučio ipak za da. Odluku nije požalio, ni nakon 4 mjeseca mukotrpnog rada. Uz pomoć prijatelja izbacio je iz unutrašnjosti 300 litara vode, izbrusio i obnovio drvene elemente, zbog smrada, pljesni, vlage i truloga drva radio u nemogućim uvjetima. No ne žali. Ovo je ipak njegova prva ljubav na kojoj prije 20 godina u školi Mladena Šuteja naučio jedriti. Posla je jako puno. To se zapravo nikad ne zna i pogotovo na brodu kad se planira da će nešto trajati tjedan dana, obično traje 2 mjeseca. Na sreću moram reći do sada najveća nepoznanica je bilo kad smo vadili brod šta ćemo naći ispod svih algi i školjaka. Ispalo je zapravo začuđujuće dobro jedan put kad smo sve to skinuli, osim što smo promijenili ventile i neke još detalje oko osovine motora. Zapravo je brod u puno boljem stanju nego što smo i očekivali. Obnova Hira 3 postala je njegov svojevrsni hir. Sjaj će mu vraćati polako, onako koliko bude imao novca i vremena. Ističe Saša Fegić i poziva sve koji su voljni pomoći u obnovi jedrilice da mu se jave. Za početak ćemo istestirati dobro brod ovdje na Jadranu po rutama koje dobro znamo, po regatama na koje inače idemo svake godine, malo se i pokazati ponovno, a onda kad ga opremimo malo bolje, a ideja je jedrimo oko svijeta 2. Uvjereni smo da Hir 3 to može. Treba ga najprije obnoviti, prvi, ali važan korak tome već je učinjen. Završilo je pola morskog sata iz Rijeke. Priče s mora i obala iduće nedelje donose vam kolege iz Splita.
Želim vam ugodno nedeljno poslijepodne. Lijep pozdrav!